23. na 24. smo celu noć je radio osmatrački radar, gledali smo vazdušni prostor, nigdje nijednog aviona nije bilo. On ima domet 360 km, nigdje nijednog aviona nije bilo. Čovjek se u tim danima preispituje šta je to dovelo do rata, koji je to neuspeh politike. Zašto je politika dovela državu u rat, zašto nas neko tretira tako kako nas tretira. Jako puno pitanja na koja jednostavno nemate odgovor. Već 1998. godine mi smo imali osnovna saznanja da se sprema tako nešto i mi smo, dakle, već na višem nivou, na nivou 250. raketne brigade su preduzete već neke mere u tom smislu da se jedinice dovedu u određeno stanje borbene gotovosti iz kog će lako moći da izvede, odnosno da izvode borbena dejstva. Ja nisam imao nikako poseban strah. Znao sam da, pošto već 98. krajem da se sprema nešto, nismo imali informaciju da će baš tada, 24. marta, da bude bombardovanje ili nešto slično. Divizion je inače važio za najgore rangiranu jedinicu u okviru 250. raketne brigade u Luceratu. I onda je komanda brigade donela jednu izuzetno važnu odluku da se zameni komandni kadar u 3. raketnom divizionu. Prva ozbiljnija pretnja tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i nagoveštaj rata sa NATO-om bila je vazdušna vežba Alijanse na teritorijom Albanije i Makedonije u junu 1998. godine. Da li je bilo straha? Pa znate šta, moguće da je test proba ponašanja ljudi bio oktobar mesec 1998. godine. U principu tada se uvek liko šuškalo i pretpostavljalo da može da usledi vazdušni udar. Mi nismo znali šta će se, kad će da se desi tačno i u koliko sati će sve to krenuti, ali je bilo naznake da pod hitno moramo da napustimo osnovni vatreni položaj i da se prebacimo na rezervni vatreni položaj. Tu se onda samo postavlja pitanje kako vi kontrolišete taj strah. Znači, mi smo ljudi kao i svi drugi. Verovatno očeličeni da u tom borbenom delu, kad krene borbene radnje, kad su u toku i tako dalje, onda su svi skoncentrisani, taj raketni tim je onda praktično skoncentrisan da svako odradi svoj deo posla. 250. raketna brigada sastojala se iz 8 diviziona opremljenih ruskim raketnim sistemom Neva, nekoliko lakih prenosnih sistema Šilo i Strela 2M, kao i protivavionskim topovima nižeg vazdušnog dometa. Dan uoči bombardovanja prema zvaničnim podacima u 250. raketnoj brigadi bilo je 1393 lica, od kojih 666 iz stalnog sastava, a 24. marta pozvana su još 342 vojnika iz rezerve. To veče pre bombardovanja smo dobili naređene za marš, znači i da menjamo lokaciju. Kad sam primetio da stigla naredba za premeštanje, onda rekao, neće baš da bude dobro, znači nije baš normalno sada u ovo vreme. 24. smo popodne počeli da se spremamo, tehniku za marševanje i sa položaja iz Jakova smo krenuli negdje oko 18:30, u 20:15 3 Tomahawka su pogodila skladište raketa i jedna laserska bomba, mesto gde smo ostavili lažni nišanski radar, maketu. Negde oko 20 časova, kad su prvi udari otpočeli na Saveznu Republiku Jugoslaviju, montirao sam svoja sredstva i uređaje sa svojim vojnicima. U daljini smo videli, znači, narandžaste lopte, imali smo utisak da to ide na nas, znači meta je bila aerodrom Batajnica i rafinerija nafte u Pančevu. Znači, jednostavno, nestvarno je delovalo. Prvi dani prošli su u neverici, prošli su u nespavanju, prošli su u iznurivanju, prošli su u uspostavljanju svih elemenata borbenog poretka, prošli su u rasporedu jedinica i njihovim različitim
mestima lociranja, jer je trebalo sve te jedinice ratne razmestiti sada na posebne i na lokacije gde nije raketna tehnika. Vršena je intenzivna mobilizacija rezervnog sastava. Pa, dakle, od 24. pa do 27. mi smo bili sve vreme na raketnom položaju u Šimanovcima, u reonu sela Šimanovci, i bili smo u nekakvom režimu ćutanja. I tu su trebale da se odrade neke određene taktičke radnje. Pa mislim, tih prvih 2 dana, 3, nije nam bilo jasno, vidjeli smo noću avione, bilo je vedro, pun mesec, nismo dejstvovali i nama je bilo krivo šta čekamo uopšte. U prvim danima napadi NATO uglavnom su vršeni noću. Ciljevi su gađani krstarećim raketama sa vojnih brodova u sinhronizaciji sa napadima avijacije. Prioritet je bio neutralisati jugoslovenske PVO snage, te je dejstvovano uglavnom po položajima iz mirnodopskih uslova. Uništavani su stacionarni objekti i položaji. Tom prilikom uništen je deo ratne tehnike koju pripadnici brigade nisu uspeli da izvuku na vreme. Međutim, sve jedinice 250. raketne brigade zauzele su nove borbene položaje. Taj dan je bio za mene malo čudan. Zašto? Kad sam ustao i doručkao negde posle ručka pre 12 sati, iznad nas avion Miraž preleće, bas iznad vladinog položaja. I rekao, ovo je sigurno snimljeno i ovo se već zna gde se nalazimo. Ja sam tada od 12 sati pa do 6 sati bio posle podne na komandnom mestu, a u 6 sati, ili da kažemo 18 preciznije, trebao je moj zamenik Aničić Đorđe da dođe na komandno mesto, no međutim on je bio u tom poslepodnevnom periodu zadužen da određene taktičke radnje, upravo zavaravanja neprijatelja o našoj lokaciji, da obavi na terenu. Tada je došao iz komande brigade jedan major koji je doneo naređenje, zamisao 250. raketne brigade, da sa određenih lokacija sa imitatorom radarskog zračenja izvršimo sa nekih 3 lokacije izvršimo zračenje na određenom azimutu u određenom vremenskom periodu. Negde oko 18 časova iskrsao je problem na jednom elektroagregatu i sa vojnikom rezervnog sastava smo otišli u Staru Pazovu po jedan deo. Stigao sam usput u selo Golubinci da obiđem sina kome je baš taj dan slavio rođendan, 9. rođendan, i Mališa je u šali rekao, ćale da oborite neki avion. Ta zamisao raketne brigade je bila jedno genijalno rešenje, kasnije se pokazalo u smislu nailaska F-117 u noć. Jer F-117 koji je došao tu noć negde oko 20 i 40 kad je prvi put uočen, bukvalno je išao tom linijom, tim azimutima. Praktično je rad imitatora bio snimljen, verovatno ili satelita ili iz Avaksa, i onda su poslate F-117 da provere o čemu se rade i da izvrše eliminaciju jedinice protivvazdušne odbrane. On je izvesno vreme kasnio zbog nekih problema koje je imao u izvršenju tog zadatka i ja sam nastavio dalje u tom radu i negde oko 18 sati smo mi dobili pripravnost broj 1, odnosno naređenje da se prevedemo u pripravnost broj 1. Izvesni kvarovi na tehnici tog 27. marta desili su se u kasnim popodnevnim satima na elektroagregatu i osmatračkom radaru P-18. Brzo su uklonjeni i rad 3. raketnog diviziona je nastavljen. Nakon što je druga smena zamenila starešine iz prethodne, a rukovalac gađanja potpukovnik Đorđe Aničić zbog postavljanja imitatora radarskog zračenja izvesno vreme kasnije u smenu, na svom komandnom položaju ostao je komandant Zoltan Dani. Uveče nam je data pripravnost, onda je desio se, nije kvar, nego mora da se podesi osmatrački radar P-18 i negdje oko pola 9 kad su oni to sredili, čovjek je javio preko mikrofonske veze, imate ciljeve u vazduhu. Usledila je komanda za proveru ispravnosti sistema,
sve funkcionisalo kako treba i oko 20:30 preko glasnogovorne veze u svojoj kabini, pošto sam se ja nalazio neposredno uz kabinu u kojoj se nalazio 6 starešina. Znači to je paralelno jedna do druge kabine i moja komunikacija sa njima preko razglasne veze. Znači začula se komanda cilj na daljini, na određenoj daljini. Ja negde u 20:30 ulazim u stanicu za vođenje raketa. To je bila moja borbena posluga koja je došla na vreme. Znači borbena posluga koja je došla u 18:00 i s te borbene posluge znači ostao je samo komandant diviziona čekajući moj povratak. Kabini za vođenje raketa nemate previše prostora, nego za svako radno mesto ima tek toliko nekih pola metra da možete eventualno se okrenete i svi su zbijeni na jako malom prostoru. I sad nekako on je želeo, dakle pokazuje želju da želi da učestvuje u celoj toj situaciji. Na mestu pomoćnika rukovodstva gađanja sedeo je major Stoimenov Boris, znači čovek koji je praktično u mojoj borbenoj posluzi bio moj pomoćnik rukovodstva gađanja. Kad je video da ja ulazim u stanicu, on je ustao i pomerio se iza oficira za vođenje. Ja sam seo na mesto praktično pomoćnika rukovodstva gađanja, uzeo vezu sa pretpostavljenom komandom, znači uzeo slušalice. Pored mene, ja sedim, pored moje leve strane je taj pokazivač od radara, ja sam pogledao video 5 ciljeva, negdje 50 nešto kilometara daljine, stavio sam šlem na glavu, na svoje mesto imam tubus koji stavljam da bi gledao ekran i čekao sam samo da mi daju avion na praćenje. Ti isti ciljevi, sad su 5 ili 6, ali ona 3 uočljiva meni što su stala u sećanju i dan danas, idu pravo na nas. I sad više nisu na 50, nego na 40. Prethodni rukovodstvo gađanja je bio oslonjen na blokove upravljanja lansirnim rampama i dremao. Znači, ispred mene se nalazio Viko i ja sam uočio na azimutu 195 3 cilja, kako se približavaju i idu na nas. I tog momenta sam rekao da njihovi idu na nas. Gani Zoltan je tada otvorio oči, još uvek onako dremajući, neverujući, posmatrajući. Ciljevi su se zaista približavali i onda je komandovao da se traži cilj na tom azimutu. Azimut taj komanda, 270, daljina 20, traži. Važan cilj u vazduhu, azimut 180, usmeri. 200. Znači u tom pokušaju prvom da se pronađe cilj, pošto je vreme zračenja preko 10 sekundi, a poznavajući raketnu tehniku, poznavajući naoružanje neprijatelja i tako dalje, lično sam bio duboko svestan da se ciklus gađanja mora završiti najmanje do 25 sekundi. 200, stop, kralj nosi, azimut 180. Azimut 180, daljina 30, traži cilj. Antena. I prvi put antena nema cilja, ekvivalent. Ide nov pokušaj traženja. Znači, posle 5-6 sekundi, ponovo pokušava borbena posluga da se pronađe cilj. Cilj otkrije, poljepšu dolazku 20 metri, daljina 13. Azimut 180. Ročno prati. Nijedan nema cilj. Točkići samo špljocaju, oficir za vođenja ga vidi. Međutim, ugaone brzine su velike, cilj je jako blizu. Oficir za vođenje paralelno radi sa 3 točkića, točkićem daljine azimuta i mesnog ugla. Znači on treba da nađe taj cilj u prostor, da ga preda operatorima ručnog praćenja po 2 ravni, znači operator ručnog praćenja po FI 1 i po FI 2. Ročno prati. Kriva nema cilj. 10 sekundi. U tom vremenu adrenalin je borbena posluga, to su izveštaji, onaj izveštava nemam ga, onaj viče daj ga, onaj viče levo, onaj gore, dole. Mislim, jedan haos u kabini koji je znan samo raketašu. Ročno prati. Ročno prati, daljina 13, brzina 300, parametar 4, visina 4. Azimut 180. Cilj tačka RVNB, tempo 5, uski propusni opseg, glasivanje po komandi. Međutim, u trećem pokušaju ja sam vidio da beže u desnu stranu, okrenuo Točkić na krst. Energično je okretao Točkić